Kublai pi warok ki perlok ki wasnyau suk wo up ye ki kubor wa pala ha new channel ki kubor wa pala ki wakwa open snyau chapi wa penyap ka ManBei ya ngut ki kon yong ka dep te thang ko ye met yap yong ki te neiyi idaw le kati ka ManBei kamte we heiwon ite wacha hei wa pende ki kontri po yong ka dang hun ko le ya ki kamte te ton abi ye ni ka kubor hadu wakut khanang wa yo tip iye wa sakhet te yo krum de pun slam ton sdangi chaki kubor Kawi ni ki ManBei ka wale house nem irta da emkti ka wo tanyap dushman ye ikon bo kan tha yong ka iwadang so banai irta we ye ukon chenrang yong ka wadang ars nem irta we mto du itele hadin wada dep ko tanyap ye ki da thang ko ye met yap yong ki hapok per ha iwi ichnong ha Maharashtra Nande district da ong da ki pulin nin kasngi Kat kam ki kubor wada yo da kem ye kati ka ManBei ka wada tip pertui kam ka dhur pada bai ganpat ni malmat ha katu kasngi Thursday chirup wa ka bei wa upayu yong ka ki wada yarap ya ka wo penwir sindon ye ti imet yap yong ki ki khana dei wa thang ya ki Iti ijia to iwada jia ha iwi ichnong wa tip kam ipandurna ars ngi ban hakatu ga le phawi tarik yong benai wasan wa hakatu ga chi tarik yong ni benai wanru iwa mud hakale phawi tarik yong benai me da tanyap ko ye gati ga khonbo ka wadang so benai irta wei hakatu ga chi tarik wan da tanyap ko ya uti ukhon chandang yong ka wadang ars nem irta Kati ka ManBei daksi ko ya ka kon kan tha yong ka hadu wayap du nei da wayam ko kam te da wajar ko dep taxi tanyap ko ya ka kam ju le ya uti u khon chandang yong ka da tanyap ko ya o haiju irukom hadin wada yam u nei bha wathangan u we da pan bam unaka kam te da wajar ko dep te tanyap ko Iwas nya bunno chocho wakite ki khana to ki wadang khian irta ki wadang hok dang kho ki wom putip i kawi to ko wadang so banai irta wei uwi won to wadang ars nem irta a ka prathai wa pap snyau charkhe ka wo up ya kam kani ka bruna aite da to utan yap sindon ya ka wakha khon dep te bam pen ye ki khon yong ka te du kini don hi ki wakwa open snyau chapi khuble chipon ye chemon ye ki khubor wadawan